naučiti kako se kreće top, pošto smo u prošloj lekciji naučili kako se koja figura zove, šta je to šahovska tabla, šta su polja, linije, redovi. Danas vežbamo kako se kreće koja figura. To moramo znati da bi mogli da igramo šah. Imamo topa. Neki ga zovu kula, na ruskom jeziku zovu ga lađa, ima više tako naziva ili tvrđava. Top je figura, rekli smo njena vrednost je 5. To je, spada u grupu teških figura. On se kreće pravolinijski. Znači, može da se kreće po linijama, može da se kreće po redovima. Znači, on je sad na E liniji, može da stane na bilo koje polje po E liniji. A može da stane i na bilo koje polje po 5. redu. Znači, ovako top može da dođe tu. A može i da ide skroz dole ili da se zaustavi na neko polje. Može ovako skroz do H5. A može i da ide skroz do A5. Znači, na primjer, ovdje. Ako je na C4, može da dođe skroz do H4 na bilo koje polje i može da ide dole. Znači, top se kreće po linijama i po redovima. Evo sada ćemo uzeti, na primjer, neki od lavirinta. Sad ću ja tu da postavim neku poziciju. Nije bitno. Evo. Tako ćemo i da uradimo ovako. Sada ćemo da kažemo, na primjer, ovo je jedan, tako reći, šahovski lavirint. To sam ja sad tako na brzaka izmislio. I sada top treba u svakom potezu da pojede neku figuru. I sad možemo da vidimo koju figuru može top da pojede. Može da pojede ovu na G4. I onda je uzmemo top G4. Da vidimo šta sada top može da pojede. Ali da ne sme da stane ni u jednom potezu na neko prazno polje, da svaki put mora da uzme jednu od figura. Sada može da pojede na G7. Znači top uzima na G7. Sada uzimamo na E7. Top može da uzme na E7. Koju sad figuru da pojedemo? Sada je stvar pitanja, mada svejedno je. Možemo da uzmemo ovdje, a možemo da uzmemo i na B7. Pa ajde, sad ćemo da odlučimo, na primjer, na B7 da uzmemo. Pošto smo uzeli na B7, sada je nastala jedna komplikovana pozicija. Sad imamo dve mogućnosti, na B2 i na B8. Međutim, jedna mogućnost je dobra, a druga mogućnost nije dobra. Zašto? Zato što treba da u svakom potezu pojedemo po jednu figuricu i zato se to zove šahovski lavirint. Ako bi pojeli, na primjer, na B2, onda u sljedećem potezu moramo opet da uzmemo neku figuru, hoćemo uzeti na E2 ili na B8. Svakako uzeli na B8 ili na E2, top više u sljedećem potezu ne može da pojede ovu figuru i ostala nam je jedna figurica i nismo završili ovaj zadatak. Tako da, i ako uzmemo na B8, opet nismo završili zadatak zato što nam ostala jedna figurica. Tako da, u ovom momentu, kada sam rekao da je sad veoma bitno, znači moramo malo da uključimo naše vijuge i moramo da razmišljamo. To je ono što nas u šahu tera da razmišljamo. Znači, ispravna odluka je da top uzme na B8, zatim u sljedećem potezu jede na B2 i onda u sljedećem potezu jede na E2 i ovaj mali šahovski lavirint koji sam ja napravio je završen. Lovac. Znate da u početku šahovske partije imamo po dva lovca, imamo jednog belopoljnog i jednog crnopoljnog. Znači ovaj lovac se zove crnopoljni lovac i on ide samo po crnim poljima po dijagonali. Naučili smo prošlu lekciju šta je dijagonala, tako da to je niz
ovih tamnih polja ukoso. Znači ovaj lovac može da dođe na H8, može da dođe na A1, može da dođe na primjer na G1, na B6 i tako dalje. Ali kada bi imali i drugog, jedan uvek ide po tamnim poljima, a drugi ide po svetlim. Znači ovaj sada može da dođe na H7, može skroz do B1, može H3 i može do C8, na primjer kad bi bio ovdje. Onda bi mogao da ide na E8 ili na A4. Znači lovac ide samo po dijagonalama. Evo sad ćemo napraviti i ovdje jedan mali lavirint. Da vidimo kako ćete se snaći u njemu. I ovako. Evo, to je za ovog belopoljnog lovca. Ovako. Sada, lovac na potezu. Ajde da vidimo ovaj crnopojni lovac. Kako će on da pojede ove figurice u svakom potezu da uzme jednu figuricu. Ako bi... sada, i on ima na raspolaganju da uzme ovdje, ovdje ili ovdje. Znači neka mogućnost je dobra, a neka mogućnost može da bude greška. Ajde sad da vidimo šta bi moglo da bude greška. Kad bi lovac uzeo ovdje, to nije dobar potez, zato što u sljedećem potezu on ima na raspolaganju da uzme tu ili vamo. Ako bi u sljedećem potezu uzeo ovdje, znači da više ne može da pojede ove dve figurice i da to ne valja. Znači onda ćemo da vratimo ove figurice. Znači nije dobro uzeti tu, ali može da se uzme prvo ovaj ili ova figura. Ajde, na primjer, uzet ćemo lovac B6, zatim lovac D8, zatim lovac F6 i zatim jedemo lovac uzima B2 i odneli smo sve figurice sa tamnih polja. Sad, ovaj lovac je na potezu, on isto ide ukoso. I kako bi i koju bi figuru izabrali. Na primjer imamo isto 3 mogućnosti. Od toga da uzmemo ovu ovdje, ovu figuricu ili ovu. Sada šta je tu najbolji potez? I sad vi možete da zaustavite snimak i da malo razmislite koju figuricu najbolje da uzmemo da bi smo u svakom potezu pojeli sve te figurice. Ovako, evo sad ću vam ja objasniti. Ako bi uzeli ovu figuricu, to nije dobro. Zašto nije dobro? Jer sljedeći potez ako uzmemo ovu, ovaj naš lovac više ne napada ni jednu figuricu i ne možemo u sljedećem potezu pojesti ni jednu drugu. Ali ako bi onda nastavili da uzmemo tu, tu i tu, onda bi ostala ova figurica koju ne možemo više da pojedemo. Znači taj potez, je lovac bio tu, valjda. Taj potez nije bio tako dobar. Onda sljedeći potez, ako uzmemo ovdje, onda možemo u sljedećem narednom potezu da uzmemo tu i tu i onda će nam ostati ove dve figurice koje su preostale, a ne možemo da ih pojedemo. Ili ako uzmemo da tu i tu, onda će nam ostati ove dve figurice. Znači ni taj potez nije dobar u ovom šahovskom lavirintu. Ali zato imamo bolji potez. Lovac G4. Moramo da vidimo da su sve te figure nameštene u jednom nizu i onda da ih jedemo iz poteza u potez. Lovac D1. Lovac uzima A4. Zatim lovac uzima E8 i zatim lovac uzima F7 i rešili smo ovaj zadatak šahovskog lavirinta sa lovcem. I evo imamo i skakača na tabli. Skakač je malo specifična figura. To je jedina figura na šahovskoj tabli koja može da preskače sopstvene i protivnikove figure. Znači, možete svoje figure da preskočite, a možete i protivnikove. I to je jedina figura koja skače.
ali njeno kretanje je nekako u obliku slova G ćirilicom ili u obliku slova L latinicom. Znači može da se kreće dva polja, pa desno ili levo. Znači ovako, tu desno, ili dva polja pa levo. Može ovako, odavde dva polja pa gore ili dole. To je isto u obliku slova L. Znači može tu dole i ovdje. Može da ide ovako pa ovdje. Znači tu. I kada je skakač u centru, on može da obuhvati 8 polja. Evo sad ću vam označiti gdje sve može ovaj skakač da skoči. On može da skoči ovdje. On može da skoči na F5. Može da skoči na E6. Može da skoči na C6. Može da skoči na B5. Može da skoči na B3. Može da skoči na C2. I može da skoči na E2. Interesantna stvar kod skakača je kada on stoji na tamnom polju ili polju crne boje, u njegovom narednom potezu on uvijek promeni boju. On nikad ne može, ako je na tamnom polju, on može da skoči samo na svetla polja. A kada se nalazi na svetlom polju, onda opet promeni boju, onda skoči samo na tamno. Evo, postavit ću vam jedan lavirint sa skakačem. Stavit ćemo ga, na primjer, u sredinu table. I onda ćemo ovako da poređamo figurice. Da vidimo. Ajde, sad ćemo još jednu. Ajde, ovdje ćemo da stavimo. Evo, ovo može da bude neki lavirint, to sam ja sad ovako kao izmislio. Da vidimo je li dobro. Trebalo bi da je dobro sve. I sad, na primjer, skakač. Sad zaustavite sliku i pokušajte da rešite lavirint. Skakač u svakom potezu treba isto, kao u prethodnom što smo pokazali za lovca i topa, treba da pojede svaku figuricu, a ne sme da stane na neko prazno polje. Znači, to treba sve da bude u nizu, da jede i da pojede zadnju figuricu. Sad ovdje, na primjer, kao u šahu imamo uvijek da razmišljamo, imamo više varijanata i onda moramo da proračunamo, kao u normalnom onom lavirintu što ste imali u nekim vašim zabavnicima. Imate 3 različita puta i sad jedan vodi do negdje i onda je čoš sokak, nema više dalje ili tako nešto. Znači onda odbacite tu mogućnost, odbacite drugu i onda dođete do pravog rješenja. Sad ovdje imamo mogućnost da uzmemo tu i tu. Znači na D3, na G4 i na F7. I šta je u stvari najbolje? Sad treba da malo proračunate. Ajde da vidimo šta se dešava ako se uzmemo na F7. Skakač F7 i sad ako skakač uzme na H8, onda je gotovo, više skakač nema ovdje šta da pojede i ne može da završi ovaj lavirint. Znači, a šta? Ako nastavimo dalje, uzmemo tu, pa uzmemo tu i onda odavde ostaće nam ova figurica koju nećemo završiti lavirint. Ništa, onda odbacujemo tu mogućnost. Da vidimo šta ima dalje. Ima mogućnost uzimanja skakač D3. Ako uzmemo na D3, onda možemo da nastavimo, opet imamo dve mogućnosti. Ako uzmemo na C5, na B7, na D6, na F7, H8 i ostaće nam ove dve figurice i nismo završili ovaj lavirint. A ako uzmemo na F2 i G4 i onda će nam ostati sve ove figurice i nismo završili lavirinte. Znači, ni ova mogućnost nije baš idealna, tako da nije ni ovo pravo rješenje. I šta nam je ostalo? Ostala nam je treća mogućnost da uzmemo na G4. Pa da vidimo, znači, skakač G4. Šta onda možemo? Onda možemo da uzmemo skakač F2. Posle toga uzimamo skakač D3. Šta onda možemo? Onda uzimamo skakačem na C5, zatim uzimamo na B7, uzimamo na D6,
Uzimamo na F7 i onda uzimamo skakačem na H8 i tu je naš lavirint završen. Znači našli smo pravo rješenje, a i igrajući ove lavirinte onda vežbamo kako koja figura ide i kako taj skakač se kreće i koje sve figure on može da pojede u njegovom. Evo imamo i damu, dama je najjača figura u šahovskoj partiji i sad ćemo da vidimo zašto. Zato što je njeno dejstvo najveće, zato je ona i najmoćnija jer može da se kreće jako puno. Ona je u stvari integrisana u topa i u lovca. Kako ide top, tako može i dama da se kreće i kako ide lovac, tako isto dama može da se kreće. Znači ona može da se kreće po linijama, po redovima i po dijagonalama. Ako se dama nalazi na polju D4, ona će da ide po ovim tamnim dijagonalama, a ako se promeni položaj i dođe na G4, onda može i po ovim svetlim dijagonalama, po linijama i po redovima. Znači ovako po liniji, po dijagonali, onda može po redu i tako ona je najmoćnija figura i njeno najveće dejstvo je kada je u centru. Onda obuhvata jako mnogo. I može brzo da se prebaci na jedno krilo, sa ovog daminog krila da ide na kraljevo krilo, sa jedan na H8 ili sa ovog kraja da brzo dođe u sljedećem potezu na onaj kraj. Znači, dama ide po linijama, po redovima i po dijagonalama. Naprimjer, bela dama treba, ona je sad na potezu i kako biste nastavili, šta biste igrali. Treba u svakom potezu da pojede neku figuricu, ima na raspolaganju H8, ima na raspolaganju B2, H2, E8. Šta je po vašem mišljenju najbolje rješenje? Pa ovako, evo sad opet sistem eliminacije. Ako uzmemo na primjer na H8 i ako posle toga sa H8 uzmemo na E8, odatle kraljica više ne može da uzme ni jednu figuricu i onda će lavirint biti završen, zato što više ona ne napada po linijama, redovima, dijagonalama ni jednu drugu figuru. Znači, to ne bi trebalo da bude pravilno. Dama H8, ovaj figura onda može odatle da uzme tu, ali ova figura će da ostane nebranjena. Ako uzmemo ovdje, to već može da izgleda na nešto. Dama B2 je pravilno rješenje, ali također dama H2 je pravilno rješenje, a također i dama E8 je pravilno rješenje, tako da sad sam ja tu napravio. Ajde, izabrat ćemo jednu. Evo, hoćemo dama H2, ajde, dama B2. Dama B2, onda jedemo dama B6, onda jedemo dama G1, zatim uzimamo dama H2, onda uzimamo dama jede H8 i onda na kraju dama jede E8 i pojeli smo sve figurice. I tako možete i vi sami da smislite neke lavirinte i da pokušavate da ih rešite. Ali da bude, na primjer, samo jedno rješenje. Ovdje je sad bilo 3 dobra rješenja i jedno koje nije dobro. To bi bilo što se tiče kraljice. I šta još imamo? Imamo još figuru koja se zove kralj. Kralj, rekli smo da je to najvrednija figura, figura bez koje ne može da se igra šahovska partija, ali kako se on kreće? On se kreće na svako susedno polje od polja na kojem se nalazi. Znači on može da ide gore, po dijagonali, ovako ukoso i da stane na svako polje susedno. Ne može da ode za 2 polja, nikako. Ne može ni da skoči kao skakač, nego na svako susedno polje. Znači tu su ta polja oko njega na koje on može da se namesti. Znači svako polje koje je oko njega. Evo, na primjer, napravimo neki
lavirint. U svakom potezu može da se pojede neka figurica. Gdje biste vi sada išli sa kraljem? Koju biste pojeli? Sad ima na raspolaganju ova ili ova figurica. Ali sad zavisi kojim redom biste izabrali sve. Ali, na primjer, ako bismo krenuli kralj E3, onda možemo da igramo kralj F2, na primjer, pa možemo kralj G3, na primjer. I sad ako uzmemo ovdje, ostale su nam ove dve figurice. Ako krenemo da uzmemo tu i tu, onda nam je ostala ova jedna figurica. Tako da to ne bi bilo pravilno rješenje. Ali evo, na primjer, onda bi uzeli kralj E4. I sad uzmemo kralj F4. Sad imamo na raspolaganju dve figurice, da li da uzmemo ovdje ili ovdje. Sad je opet tu pitanje da se malo to proračuna, da se malo mučka glavom. U tom je i štos kada se igra šah, mora da se mučka glavom. Najpravilnije je kralj E3, zatim kralj F2, zatim kralj G3 i zatim kralj H4. Znači kralj ide na svako susedno polje od polja na kojem se on nalazi.